tuzagende baramukije nimutse kuri channel yanjye Imana bampenge umugisha. Ndaje kuvugwa kandi ubutumwa bene wacu mwebwe byo mukurikirana kuri channel yanjye Imana bampeza gira n'ubundi tuye dusabirana umugisha inshuti zanjye babandi bake beza bayo nampuye muwera Imana bampenge umugisha. None gare inshuti zanjye akamaze senge Mana yacu iri mwijuru, Mana ishobora byose. Ahantu nicaye Mana nje kuvuga ubutumwa Mana. Ureke Mana amajambo yo kuvuga uyagire neza, aho mvuga nabi uhatunganye n'abazanyumva nabo Mana uyabumvishe kandi bagire ikimazi. Mana nyirijuru. Abantu bajye fatambe kuvuza ubutumwa, ujye bampenge umugisha. Hamwe n'unkamera Mana. Nabizanye bose umwami wacu, amen. Bene wacu rero murazi ko igitabo njya soma ni Kirundi, ariko bivuze ngo umusoma ahantu runaka nawe utumva ururimi mvuga wowe urashobora kuhatora mu rundi rurimi wowe wumva mu Bibiliya ubutunze cyuzaza umusaraba. Kandi hari nk'amajambo njya nkunda kubona muri Bibiliya usanga nk'abakozi b'Imana batayasomera abantu. Ndashaka kuyatora muno nkasoma kugira ngo wowe wumve ururimi wumve iki jambo wowe ryakwigisha. Ndashobora no kutamenya kurisigura Imana tugire neza. Ndashobora kutamenya kurisigura ariko wowe ngiye nkarivuga wowe ukazamenya iki jambo ryashaka kuvuga. Imana utabare. Abavuga Iswahili uvuze ngo ijambo cyose n'inyo n'abanyine bajye barirondera muri ahantu navuze tuzakorana. Bantu batuye mu Burundi Imana bampezagire kwe. Abantu batuye mu gihugu cy'u Burundi Imana bayizagire. Nabako igihugu cy'u Burundi nakibaye mu myaka 13. Imana tugire neza tuzaze umusaraba. Hari n'abandi bashitsemo mbere bageze mu myaka 18. Mwene wacu Imana yangiriye ubuntu inzana no muri Australia. Ndava ko ari ubuntu nagiriwe kuko nanjye ngize igihe ariyo nkiri nari kumara amanasha tuzaze umusaraba. Imana tugire neza. Ngeze iki gihe Imana tangira ubuntu ngo bivaneyo imbwa zari kubazindiye tuzaze umusaraba. Kuko nahantu nahuriye n'ibibazo bidaharurika naniho napfakariye mu Burundi mu mwaka wa 2011. Imana tugire neza. Ariko Burundi nahuriye n'ingorane nano hamvire mu nyinshi yo kuza mu Buraya tuzaze umusaraba. Harimo abantu bajya bagirirwa ubuntu bakabona ubushobozi bwo kuza mu Buraya. Ijya ufise isezerano ku Mana ajya namahirwe. Ngewe ni isezerano bene wacu. Kandi agira ngo nk'umuntu wese waburi mu buzima nkubona banje ndaciyemwo wizera Imana. Wizera Imana igindi kirarenga cyo kugira neza. Nabaye mu buzima bubi ngiye umukobwa n'ukuri naho niswe ngo mbaye ushatse urugo narwo nta buzima twarose. Nta buzima twarose ibyo twafataka byose n'ibyafatikaga. Ariko cyo tuzangize umusaraba cyatuje kubana neza na se w'abana. Hari igihe usanga nk'umukobwa agashaka yamugajya igiye gushaka ko yabona nta buzima arose ugasanga bwa buzu ntashatse kubamwo. Gusa byo mugabo aramwanze ko ngo nta buryo afise bwo kumutunga. Ariko njye narihanganye tubana muri ubwo buzima bwari bubayabaye. Ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe kweri kakarimba bajya barimba ngo amarira nazanye se ngo sinye gifise nanjye akarimbo nakaririmba cyangwa kabira n'abandi mu gihe utarajya mu nda y'isi
wizere ko agiye nawe Imana izaguhezagira kuko njyewe yahezagiye ntacyo naricyo imbere y'abandi bantu nari nk'abandi ariko ubu ko byagenda kose ndashima Imana kuba narapfakaho ni ibya bose ntacyo turafise umugabo iyo utugaburira abana akanatwambika Imana ishimwe Imana yacu iri mu ijuru ise w'imfubyi umugabo w'abapfakazi kuko mu gihe uba umaze gupfakara nta handi uburaba ibyizigiro byose ntabwo biba bikiri ku mugabo cyangwa ku mugore usigara rero uhanganye n'Imana yawe Imana tugire neza Imana yawe niyo ishyiraho ibitekerezo byawe upfa gusa kuyumvira ukihana Imana gutungira abana abantu b'Imana noneho rero ari ijambo nshaka ngo muze mwumvirize wowe wumva Ikirundi uramenye ikintu ndashaka kubwira n'undi nawe uza kubyumviza mu rundi rurimi nawe uramenye ikintu ndashaka kugira ngo mvuge naho dusanga mu musiguzi 10 umusiguzi 10 kuko baravuga ku mutwe baravuga ngo ubwenge n'ubupfu uko bimeze Imana tugire neza nyamara kandi inshuti zanjye musaraba tutagiye kure reka tubizanye ukuri aya magambo y'umusiguzi aratwereka ubuzima utangura kuva ukiri umwana gushyika ushaje uko byagenda kose uko byaba kose ibigera bivuga mu musiguzi bizagushikira amandiko ari mu musiguzi uri umwana aragushikira uri umusore akagushikira uri umunyokuru akagushikira n'umutama akamushyikira ibice byose by'umuntu umuntu wese waremwe n'Imana mu gihe cyose urimwo aya majambo tu agushikako ntatoranya none shufiranye rero tumaze kumenya ko ari uko niba amajambo ngiye kuvuga muno agushikira ukennye cyangwa agushikira ukize agushikira mu byishimo cyangwa akugushyikira mu mubabaro niba amajambo agushikira uri umwana mutoya agushyikira n'umutama none icyatuma iyi Mana tutayisiga mu kuri no mu mpwemu ni giki ko yarakuriye gutuma ukuntu twifata kw'iyi Mana Imana tukayikorera ngo bigishoboka ugifise imbaraga cyo tuzanye umusaraba Imana kwikora mu buto no mu busaze ugasaza iyo Mana ukikorera Imana tugire neza ariko mara ndabwiye rero uyu murongo haravuze ngo umusiguzi 10 umurongo w'11 haravuze ngo inzoka iri gukomoye itaragotwa uwari kuyigota ntacyo abakimaze Imana tugire neza bantu umuntu ushaka gusobanukirwa Ikirundi tasenda urundi rurimi wabisomamo iri jambo rigira ikintu babwira inzoka iyi gukomoye itaragotwa uwari kuyigota ntacyo abakimaze Imana tugire neza inzoka iyi gukomoye utarayigota
none imaze kugukomora kandi ntiwaba ukiyigose. Inzoka imaze kugugotora, inzoka imaze kugukomora ikagutanga kugukomora, urumva imaze kukurya ntabwo kandi waba ukiyigose, kuko n'ubundi kera yakononye, kera imaze kugushyira ku isumo, ahasigaye urareka ikagenda. Hariho ibintu tunanirwa gutunganya hakiri kare. Hariho nk'amabwiriza y'Imana yashyizeho ngo ibi n'ibi muzabyitondere, ugasanga mu gihe twari kubikora cya gihe kikaturengana, ukazifuza rero cya gihe ukazifuza rero gukora icyo kintu utagigukundiye, mu gihe wari kubikora cyarakurenganye. Kavuge nko ku muntu ukiri muto, iby'Imana kwanza twari kubitanguranwa tukiva hasi. Imana tukayikundishwa n'ababyeyi, Imana tukayikundishwa n'ababyeyi, none tugakura iby'Imana biturimo. Mu gihe rero umwana amaze kurenga mu myaka 20 atarumvisha Imana hakiri kare, none mu myaka 40 kugira ngo ayumve bizagana nshuti zanjye umusaraba, nawe umubwira iby'Imana mu myaka 30 atarabanje kubicamo akiri umwana, biragoye ibyo bintu kubyitaho. Imana rero itugirire neza. Inzoka iyo igukomoye, abantu b'Imana, inzoka iyo igukomoye itaragotwa, uwari kuyigota ntacyo yaba akimaze. Imana itugirire neza. Tujye ku wundi murimo, ku wundi ahandi rero kuri 11, kora ibyiza uburyo bukiriho. Imana itugirire neza. Tuzanye z'umusaraba ndashobora agiye gusoma nabi, ariko wowe uza kumviriza. Umusigizi 11 umutwe mwavuze ngo ukora ibyiza uburyo bukiriho. Ndagusoma nk'imirongo nk'ibiri, ahandi hose wowe uze kwisoma Juda z'umusaraba. Tuwe kuri 5, nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ari yo, kandi nk'uko utazi ingena amagufa akurira mu nda iyo utwaye inda, uko ni nk'uko utazi igikorwa cy'Imana rigira byose. Navuze ko tatavuze ngo biba imbuto zawe mu gitondo, kandi ku mugoroba ntupfunye amaboko, kuko utazi ibizokunda ko byoba ari ibi cyangwa byose bizomera neza kumwe. Imana itugirire neza. Tujye ku 9. Wa musore we, nezerwa ubusore bwawe, kandi umutima wawe ukunezere mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe, ariko wame ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ibyo byose. Nuko kura amaganya mu mutima wawe, kandi ushyire ikibi kure y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Imana itugirire neza. Njyewe navuga ko mu bintu byose bidutwara umwanya hano kuri ino si, ibintu byose bidutwara umwanya birafise igihe bizarangirira. Waba uri muto, waba ukuze, umwanya uwo ari wo wose, ibi byose tubona duhangayikira, tubirira ibyuya, umwanya uwo ari wo wose Imana ibigukuramo, ukagenda
birya waruhiye ukabisika. None ni Imana itubwira ngo mu gihe cy'ubusore bwawe reka kugira ubunebwe, kora. Si ukora gusa ibijyanye no guhangayikishwa n'umubiri, n'iby'umutima byo mu mpwemu yera. Imana ishaka mu gihe cy'uri umusore, mu busore bwawe, mu buto bwawe, naho datangiye uzangika n'ibyatunga umubiri, ariko se noneho ibizagutunga mu by'ubugingo nabyo ntubirondere inshuti z'umusaraba. Umusigizi we yabonye ko ubuto bwawe harimo ibyo bari gutunganya utatunganye, mu busore bwawe hamwe ujya gutunganya utatunganye. Hajya rero uvuye mu buzima mwino si ubana umusore ukagenda nta kintu wigeze kurera Imana, ubu busore bwawe Imana yihara ko bwapfuye ubusa, ngo ibyo byose ubusore bwawe bizashyirwa mu rubanza. Hari urubanza ndiko havuze hana ku 10 kuri murongo kuri 11 usobe ku murongo w'10 ngo nuko kura amaganya mu mutima wawe kandi ushyire ikibi kure y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Weweho ndiko yibonye kandi nyine burya iyo ugiye nk'ahantu bashyingura abapfuye inshuti z'umusaraba, hariyo bose. Hajya ahantu bashyingura abapfuye ntabwo batoranya, bavuze ngo ikindi gice cy'abakiri batoya, ikindi gice cy'abasaza cyangwa abameze gute. Urumva uvuye mu isi ujya uruhande rw'umusaza ukajya uruhande rw'umwana, nuko tugenda tuva ku isi urumva tugenda mu bice byose. Ariko noneho ubusore bwawe yewe Imana izantabare, kuko mu busore bwanjye ntacyo nakoreye Imana, ariko Imana intabare basi inyongeza iminsi yo kubaho, bya bindi ntakoze mu busore basi ireke ndabirihe. Birabaje kwera inshuti z'umusaraba ukuntu ubona abasore benshi baronenekaye inshuti z'umusaraba, abasore baronenekaye, inkumi zironenekaye, bari mu bitagira ikimazi. Ariko byagenda kose tuzagira urubanza rwabyo, urubanza rw'ubusore, urubanza rw'ubuto. Uwacu yavuze ko ngo ni ubusa gusa. None urebye nyine niba umukene apfa, icyo nabikunda twese batujyana mu itongo rimwe, nta tongo ry'abakirire rihari, naho ryahaba n'ubundi niho hahandi ugiye ubugiye, kandi ntumenya ibigiye kuba mu nyuma. Iyo ugiye ntuzi ibigiye kubamo. Imana tubashuza n'umusaraba. Reka tubwirize rero abana bakiri batoya, kandi nkunda kubwirwa n'ukuri, mujye mureka uko twapfuye urupfu rubi twafutanye, twebwe ko n'abana bacu nabo bafutana inshuti n'umusaraba, naho batunanira ariko dupfe kwigisha abana batunanira, ariko twaravuze apana guterera iyo ngo azimenya. Imana tubare inshuti n'umusaraba. Inzoka uyigota itaragukomora, yagukomoye nta kazi ko kwigota n'ubundi cyari yagojeje. Urumva rero ibyo utakoze mbere y'igihe, none mu gihe utabishoboye wabikora gute? Imana tubarire inshuti z'umusaraba, kandi tujye tumenya ngo uyu mwanya duta ngo tujya hehe na hehe ngo tujye kurya ubuzima, banza ujye kora n'ahandi umuntu avuye mu buzima aho babashyira, ugendere ukuntu bimeze. Bantu b'Imana birateye ubwoba inshuti z'umusaraba, ariko ntiwabuzi ko none cyangwa ejo urupfu rukurindiriye, kuko ntirutoranya, rutwara ibibondo, rugatwara abakuze n'abatoya. Iyo wari uzi ko ejo waba nawe uri muri metero imwe, ntiwagira umuntu nabi, kandi wakwitiranya n'Imana, kandi ntiwayicumura ko. Imana tugirire neza. Ngendangiza inshuti z'umusaraba, Imana tugirire neza. Umusigizi 11 10 kuri 11 n'umusigizi 10 gusa, ntibana inshuti z'umusaraba. Mujye mumenya ngo umusigizi niwe yabitahuye ko ibyisa gusa.
iby'isi ni ubusa gusa, ibyituvuna ibiduturanya n'Imana ngo ni ubusa gusa. Imana tubabarire tuyaze umusaraba. Mana yacu iri mu ijuru, Mana ikunda ubugingo, aya majambo Mana y'umusigozi tuye tuyitaho tuyumvishe. We yaravuze ko iby'isi ngo ni ubusa gusa, ariko tubone tubitahura Mana, kandi dushaka no kubimenya. Imana tugireze Mana yanjye, reka amajambo rero ujyumvisha abana b'abantu bamenye ko iby'isi ngo ari ubusa gusa, ndiko umusigozi yavuze. None rero Imana ugiye ko abantu aya majambo bajya bumviriza ajya bagira ikimazi, cyangwa bajya batahura icyo bashatse kuvuga. Wowe ubumvishe, nyewe ntabyo mfise navuga bakumva, ariko ijambo Imana nasomye nabo bajya barisoma nawe uri bumvishe. Mana yanjye mpera mu gisaba bajya nkamera, ujye nkamera kandi ubyumviza amajambo, tuzabizanye Yesu Kristo umwami wacu, amen.